sih ini pada di press club saya malong itu malong news 24/7 ahem tu nahin pen kirang ke ama ke pa ateng pen harus tong dun kirang ke doan apa sami rasi kacuro budget pon lo nili men hari advenson se nili malong news 24/7 ambil tahem tu nalong technical in church tapi napu nili RVN ke do labang ke malong news 24/7 anjang langsung apa yang ke rajib sana ke hai tapi napu nili hari ke do labang ke malong news 24/7 di full apa yang borjan apa yang ke Rustom Rohang ke hai tapi napu nili nung lagi itu apa yang ke sadi lo nasi nili tu pini labang so yang ke mai ke panak kok alam te bangke dah lo kita tang kiri nipai crazy ni pen nili tu malong news 24/7 Facebook page official Facebook page naik deadlock nasi langsung petak sini nili tu labang so yang ke amai ke pa lalu malong news 24/7 lagi kita tang nikan surini rai korai si tang nipai krihiniar nipai hiniar ni si labang so news channel amai patek lo labang so news channel amai patek pen itu biar tanya paklan dasmet cetai ini long si paklan lo YouTube lah pen Facebook long si labang so biar tak cetai pen itu rarapan hampang perman kelar dah biar tak pu ati pian nasi itu biar tak paklan bawang lo langsung si ini tu tere nipai crazy suring ko rin ko mari bangke isi ningoi mimi la pen project ason itu cetong lo la bangke malong news 24/7 Facebook page hala dah ini tu suri tropsy abad followers doji la pen estimate ke la pai bangke 30,000 something asona bas time ang lego aso channel lo aso Facebook page lo aso Facebook page lo aso si keheng nan ko na keheng ma aso pata sing tum pada pen tanto aso pisi ni tum pena ni tum claim kita no pata ni tum na pachini pola si aprang si la pulo ni tum na screenshot amokan tum kiando lalo aso channel lo icheng kan dijut aso si tum na claim ma labang ini tum along so pini tum na napakang ji lasi lalo nang claim lo aso narsin na claim dia rapi abang kia labang so channel ahem pini Jamir Hasan mari Jamal Sabir Ahmed apansi labang so channel hala so pen business manager po munit make Sabir Ahmed hello labang so munit si hingga Jamal Hasan apan labang so channel admin bilo la Sabir Ahmed po bangke labang so Facebook page along admin cek lang nanti lalu itu labang so labang so prang ini tu labang so malong news Facebook page official page bangke bang itu admin do nili dolo nili technical in charge dolo editor dolo pen CEO dolo laso bang itu mambong pen alang li usus yang cijong job bangke mang mimi alang li yang cijong dolo alang li admin don ko alang li admin don ko bangke itu mana ki glap si kontai CEO pi ni tu pana ko admin bitula ni tu maben alang itu men friend away maben galang itu pen thank connect Facebook no action away sambil itu ma admin invite lo alang itu cini pabe lah bang tum si labang so malong news Facebook page ke handle ko tum cini pabe nasi lang itu na invite lo la pen dun job lo itu ta sudah pige aku ni tu mapan pinana activities na dak project activities na cepat lang lo ni tu malang tu mana ki alang pan ki kick cipang olympic lo setelah itu labang so bangke tum ki gun dalam tum nasi lang tum non ki claim so bangke ni tu YouTube lo bangke non mage thang sisa melang alang itu YouTube channel na alang tum connection do ko non mage alang itu mage ni tum YouTube channel lo video NC itu mah Facebook page lo ni tum kita so data tap so first tap lo la bangke jasmet rara pan ke pamang mu pan je ni tum bang so malong news 24/7 na channel bangke he kali la ke ami tha tum si beta ha tap so ke paklang ji pangsi alang tum ni tum kita ba beta so thap ke paklang lo labang itu nge konde mi bangke lalo bang jong si ni tum han tangka pangsi la maso channel la ke chot to sonde lahai activities ke la tum claim hello ko si tum chini nasi labang so YouTube channel lo prejam tum arjan thekolong lo labang ke live kita jasmet bang hong abia pen live kita lo labang ke ni tum itha pason tora biota la tum kita approve pang lo labang ke 25 minutes ni tum screenshot en lo lapen ke labang so channel kan labang ke chini si ong lo lapen tum aku labang so pen ke bai pen apa chini lo ni tum labang so Facebook page hino dak pen itu live tam de la person live tam de la ta kan lo kumane lo sosial labang so Facebook page on live tam
lapen tu ni tum apa labang so Facebook page along api admin nang ki glab api si labang so live ke download lapen itu mangenda ke thang tar itu connection abi dar nasi la so putan itu kirangtan nifai create ni itu difu athana lo itu bang so putan itu lamhoi pi download la lamhoi ke ho itu difu athana sila bang so lamhoi pi download nasi tabang so alam ukran itu penano retarded lo itu kumane texture share masih ajulo kunani IT department na jelo kado masih itu proso nasi la bang so ke proso teng man beta gelo lo tangde bang so channel ke lake ala bang so channel lake ke lake kumane na ho jaga pene mane na ho kapre ada pene na ke kani na ke nat difu mare kalbian long angbong si itu bisi nebo string mane long lo la pene dat kasi nang ke kusi itu ke texture share dom pene nang chini long lo nasi kopi pomba pun tang teri tum non make jong kumatum seneng hek ma pun tum non make jong ki bunila miro tum kachi honde mimi asom dulu ustane tum labang so apena ke mai long tum non ma pakla beda po nasi ni tum labang so kiri tali pena face so foto ke long ke lai hello cepat lang list tami lai hello nasi lang tum hanon tum tali bom lo nasi met abang ke la nitum pan nakilang ini lapian dia itu malong news atau 24/7 langsung nanti pabian ji bino pan sila masuk klaim musim itu macam ni tangkap pan sila masuk Facebook page nanti head kali musim itu macam ni loh nasi langsung pirang kemai pan ini karbian long rat luar pan itu kacung ini bangnya lapian lo itu langsung Facebook page pan itu hempun pakai akses tapi lo itu kebang journey itu langsung Facebook page kan kiri pan itu boleh hilang lapian itu langsung dari itu kapre kimi apesin itu liburan koko nasi ladak nasi kupini celang ladak arjan patlang dia mapen kupini kasih sak kupini itu karbi kai pan itu keren kami asona klang dia terus kami itu mana belo kusini itu karbi yang longrat pan itu curi liburan lapen dia labang so Facebook page nang kehek matu lena hek stami itu tang rupe stami si bilo itu manpeng apa sih nang kijui binong lo pasti alang ni pantame chuni rilo la puson na pange itu mapan na chok chidar lo kusini kon kachama thala na puson na time angke itu four pillar mare democracy among thing macam itu alang tang la penon puas same itu analyze mate itu kamu kiban na pen itu metang opinion na same itu macam itu lo ala baso lake nadu da chini lake democratic along itu fourth pillar mate democracy along masih itu fourth pillar aja kong mate itu dan media privacy act pencenglo kado itu cari public itu langsung hai berapa plan lo nasi komane pan news channel tungke komane pan ni ko ila lapen komane pan ni parong boy pan kali dar bosi hala hai puthai itu jungjung nang chelang ni pavera angkang haman prada kita hober je pan malong news kai keson paring beranji along itu kado we rata nang cerap itu di pansi itu mahin kan cuni di pamang apa sehingga pe kita kalau